Tu se nei ua sulfitu minute te ai leono i le aso mafua i nei Amerika i Utah me lo mātou alala tuai mātou i nei tu o lalunami ai i le afiafi sulfitu minute te ai leono le afiafi oia o lona winga ia po fea lava le mea o e alaala mai moa mai ai whaalongolongo mai fohi whaafongafonga i fohi tātou polokalama le nei afiafi ia i mātou ia po o le uli po o le tae au sengi fo inisi i tu o le lang o te whatalofa tuai ma vi ia fo i le sula le lofa o le tapau whasina li langi o no lana whamanianga le soifua maloloina wha o fuina ai o tō mai se fo i le ola vai isi o nei vai o lo tam whai atua tātou polokalama o le tātou polokalama le nei aso le umi tele na sina mea wakitou te fia whalaloralo tua le tātou paanga ma tātou fans. Sa ia ile mea sa tupu le episode muli nena tu inatu. Wa te I wa vai atu wa sau se melia se tasio wa tātou fan. Fa mai ele ise leo ia sa u whapea po latu langa ai latu masiak. Ai wa matua whale tonu lau le ai maseleo ia ona o wala aula ia isi o tari le whai mau producer. Ese I ona ia lava na le. Ia sa whai lava ai wa uma whailo na ia mama tamu whainga whai podan o tupu le leo. Ia ole video sa tu inatu. Ia whai mai lola na ia suggestion. E tawana ave ese loa. Ai wa sa tupu mo foi. Ona fixile o le leo to sau le leo ma to tu atu foi lungo o le page. Ai te o mamla le tono I le sa pe sala me wo ai fai mai na ia to ele se me le to fa aliato o le whalua on the post I o se post e tasi wo vai sea mai lungo ni tūlanga whapea. Ai e tu nātu lau whaftai tele I la tō o e na latu mai mō ai I le taimi o whai ele leo. O te le mauti noa tonu lava pea I sea tonu lava le mea ua lai ona leise leo I muli ane. Awa o te loa na iai lava le leo ona sa inisio I tau sa whai manatu mai fōi malato. I lo tino fōi ma malato mai mo iai. Ia o le lopo la ko ngā technical difficulties I le ua maua ia le prokalama. Ma le te mo vai se leo o le au te whaapea tuai ia ma whala lalo tuai whamalia tuai o tu finangalo. Ia o mea whaapene au na tupu ia. To vai mai whako sina leo le la wau. Le o se. Le I ola mai au tupulanga leo li fone masani ma experts me kau technology po computers ia po le ala wata uina la to o nei tūlanga. O le tūlanga nao iai. O le tala leo te inoa la to mai Samoa I o loo. Malanga atu le lipa le mia I New Zealand bo ana siakina fo so I fo maloloina. Pauli mea ia tātou te talo ma watu whamnianga fo'i ina ia whaapea o na saunga le mumea te whafoisia ma ato tolo na malos a wal whataunuina fo'i o na tute wha le taitai o le malo o sa motu to tas. Whawheloa ia tui o tātou ia Amerika Samoa le territory tuila manua e ngata fo'i lea po whea lava le tuli mano la langi lo to fatasi mai ai I whapea o na
tato vi ia whaatasi le tua fore li ino nei awa noa. Mai se fo I feo ia le tua, ia nau auna. Ma whaalpenga foilo lato tau asuina le ipuleo loi tōna whata. Whaitau langa ese pe fia po Samoa. Malua ia po whafo ia tunu I whafo. Ai ia whapea dato mo whaatasi le tu langa fo whalea ngangu. Ina so swani fo dato I tu whaltino. Please love, like, share, and subscribe. Ile tato proklama. Ina if whanga I pe se ma wila fo I lea ni wha mara selfo e te ulato I naimta upo te tia tatano atu ma wha so atu ai. Ia le veo te fital no atu ai nei I le tūlanga lo iai ia le taua le Iran. A tau lia fo I lea sa iai le taimi leo ceasefire po le mwha mutaina o papa o au penga. Ai ina ia whai o na o whaatasi tue whaatau nuina tanoanga lea sa le imose I unga le lei po o le vai aso o tanuai. Ai ona tue whai fo I lai o lesi mana onga mai fo I tonu lava Iran. Awe ia le whalawelawe tele lava lo tupu nei tono Iran. Mai taulia foi o le IRGC, le Islamic Republican Corporation, Iran. O malini umo lato tai. E ofo le lako secondary leadership o iai, to tele lato o manu. O le mea lo iai, e leo I loe seisi. Po ai o lo ta ia nele vaenga ale IRGC, ia po le Iran's Republican Cards Corporation ilo wa fo I lima vaenga po me ka opposition ale o tulanga fa ale vaenga ale IRGC o lo iai tai tofu la valta ngata la toma la tu malato tai malako commander ai e fal in umalava la ilalo I le pule anga ala ayatola Khomeini I leo mali liu nei leo fa ina ona suia tu folio I lo nauso maliu suia tu latali maliu le lo la poira le o ta o nei o le mela watu o FSSA ile ia tonu I le va o vaenga ngai lima o le opposition e lima a Iran. Fai mai se o fie fai le fa taunuina I le tanoanga. Nga Amerika mo se saunga le mu le fa taunuina I Pakistan. Lea na fai el vaso le ntea le imose I ngon le. O al mena tu. Na watu le Vice President Amerika ia na J.D. Vance. Ma nai foi entourage I ta fa taunuanga lea. Ai umai fonga. E o atu Iran e le o se whakalagoang ai ako marlako lisi meu demands lato me mana nao ia whataunuina I o lato mana onga e Amerika e fōlinga mai e fōi lele ia lato o lato lai lo malo le taua ia ele ia sei unga le ala uto tuina to elisi ava no o nei la le whaamuta I le atulanga muta I tulanga. O le FSSA inga la le va opposition ne po vaenga nei o le Republican card a Iran. Le la lo tupu I nei whaala. E ese mai la ma le mele ua mata o na tupu fufo I to tonu o le o tangata lau tero la tunu wa le 4 miliona le umana nao e sui al whainga malo. Lea ua lato whaiaini wa pulu me le kup ia po fausia se tūlanga fo I lea ina ia whaatama ia itai o la IRGC e tangata lau tele o la tunu. E to tele whala nisi o le vaenga la Republican card Iran. Lea wa defected pa ua wese mai tono la IRGC au whaatasi atu I lato I tangata lau tele o la tunu. Iran ma lato whatu ese and they're protesting.
O le mea la le lo iai nei. I to tonu o le vainu le Hormuz. Fai asi vele vele o le tūlanga le lo iai o koe o ifola ia vaenga i pasisia le lo mana na o ala to e le manga o se whaatanoanga mo file mo. O ngofo mo fai lako la ki sisinga ia le vainu o le o Hormuz, or Hormuz. A mai taulia foi, o lewa fai foi le blockade ale malo Amerika. O le mea lai maali ai o ana finala to se va a Iran. Se tank tele lava va a oloa e tusa malei va se lau torspu mo tupu futu le tele o le va. Ia kako fika ku makusa kolu ia balai la kapi ko tiki ha kolu balai kapi le tele o le va le pe atau tanga ia tu le mea lo i le background leo te tuina tu longa i le mea lo to le va America o le mea lo ia le foa Iran mana o le mea lo ia le foa Iran o le mea ngā kōwana o le vai nuunga o Hormuz au il mele lo o tuina atu le foa America ma le va ale representinga ia le blockade America o le mea leo o le Gulf of Oman o Omanian Gulf le foi tama i malo fo ia lapina e so ta ia nga au i ala le main cake i kokongu o le vai nu atoa lea ma sami ula lea no winga po le ale va kui o le ale va sa mai tonu po loka mai i o le mela na tupu sa ta fiatu ma vatu fatu lunga speaker i le va ale a Iran ai a luan va ai le ele se ke a foi le anga i fatu lunga le vaku la ia fatu lo a fai o yenta ngato i o lo lata i engine room o le va o ese o la fata ma ia le engine room yo ese ma va ve mai na ine la vea seis sa fa pea la ia le la va ia Iran ai ongi me fa pa ko le lo vai atu ia le vai na awa America ia le Navy America tolu apulu o le 3-inch 5 naval gun kolu pulu ka fanga e nga wa damage ai po fa le ngai nai male afi la wa ku o lo le vai na i le Gulf of Oman e lo o le mfainga ton wa mai le mfaina ona rola ia o le banga awal malingi i nisio banga awal malingi mai le 31st MEU Marine Expeditionary Unit fast rope mai helicopters i lungo le va alea la wa file inspection masu e malava be o leo lo i lungo le va o lo le yeah dai la o saul fam talanga le tele o mea la o bawai o le ngaka i mea tau pulu ammunition o mobile pomu o missiles me ma foi le fa mai tau lo mea na mai sai o la o tafi maua ia inala le va ele mafai o na ese ma le Gulf of Oman o le mea na le lo tupu nei i le vai nu lea ia i ala kula le va la toa America o va o isi atu nu pe alwa ngai Saudi Arabia pe alwa ngai Kuwait po la lava isi atu nu i tonu skamai o le Persian Gulf lea la me fai e alwa la toia ai so se va lava fa nganga e alwa nga Iran e ta o file a le sustai io me fornga e o ia wow o tangatol Navy masangi lila ko ngā va SS
la to te lo le po feme ka ka ku ia se pulu po se pongu inga ia whaamuta i le o ngā rewa. Ma o le tūlanga na o lea o lo iai nei. O lono inga, o mkwa whaia se whaafeu feu nei o le tūlanga i tono Iran. Pewa o te whetau wa ia vaenga ia lima ale Republican Carter Iran. Wa matau le foi le peo no tuina atu le episode mulmuli. Le ana fasiotia i foi e tangata fatu ese ia le commander le Mohammed Hamo Mashidan o lesi pasija o le District 18 marito me marisi vanga foi to tol mo lunga lava o isi pasi wa foi wa matai lola wa le aingi kai ale o tangata la to ia la wa pe o lona fai longa mo lunga o ia na wa pulea o lui fanga ia malanga ia ko o isa wa le ai se ulu sa whaalongolongo mai ai se wa umang cut off le se morte tu low lava le ulu le ngaka wa umana ese il vanga o America ia le ulu le ngata se tu low wa vai ese o le la ka fili ia ma king o ngaka le puli lava tangata le la fa popolo i la ma vai fa tu ese le pe miliona o tangata Iran le mana na o ese le pulenga le whainga maro lo ko main le lau feta wa ia la to fa pe i le tu langa le tolu ia sa mataulia sa lua ia aircraft carrier America sa ia i tonu i le lau tonu nei sa ia Lincoln USS Lincoln USS Fort male ale lau fa popo e male USS George Bush wa tolo ingei la ia carrier within striking distance i te tono o Iran. O taimi nei, whai mai le President Trump o le awa ai ia i se mea mtau tia le la ia wa uma ona whaatama iu mo lako neivi o lako ami o alato mea tau mea uma whapea. Leo whaasolo ngei la a whai ai uma laso nei e lei tali ya Iran se i se whiutanga inga li lei e malie ia i Amerika. O le a whaapea lo ona a makanga kui a lato lau a wala lau papa sininga te tele i tono o Asia o le Middle East ma le plants lako o plants for ia tu langa e ngao sima i ele kise ma le wila and even nuclear whaonga for ile for power inga o lato ele kise ma so se bea whapena alwai il mena leo lo tatia nei ai tatu whaatali po le se tu langa o lea o ia i lea soa tai au lo fai as feu o tu langa lea ona ua o feta ia o koe feka wa ia lea ia vaenga la to o le RTC mo le pule ia piu fa faingo fiela tangata lau tele o le atunu le no fa tu ese fainga malo lea ona fai fo la to vaenga ma o fa so la to foi pu me coops po a wala foi fa la tua fa si o tia tai o la to o lo taita ia nei le vaenga Republican Carter a Iran. O le tato taunanga na monea se pe no foi atu pu lava iai se ma te toi fa na tu atu ia na ngona lava fa no me sa tu pu le episode muli ke le mai lo tonu por al me o tu ai fa malia atu a fai iai se te ava noa fo ie fai ena toi au mai dunga male leo ia o masala toi tu ina tu muli
whaamole. Love, like, share, and just subscribe to kako lokalang. Ai taulia tele lo fia vai atu i nou tu finangalo whaadia. Ina e whaapea mo e foi nisi ma fo mane wala foi fai ai ona tali atu mata fitu fai ai fo. Ia po se la foi se mea foto te au maia. E wha popo ai foi so malama foi olo tawatia e foi nei tūlanga A taimi nei whato whaina, so I fua, I manuia, le vai aso tātou whenua ai po a tae ao, Semper Fi. He looked good. More time! But he looked good.